Hello and welcome back to my mini vlog, guys. It's me, Tenzin String, and you're watching my channel, YouTalk channel. If you're new, please do like, share, and subscribe. And if you're already my existing subscriber, then keep supporting me. So today I'm going out, as it has been really long since I did something on my hair, and now my hair is looking very messy and साइड का भी पूरा उग गया है. सो दैट्स वाई बाल पे थोड़ा काम करने जा रहा हूँ, थोड़ा हैंडसम बनने जा रहा हूँ. तो आप देखते रहिएगा. आई विल शो यू अराउंड. अब वेटिंग गेम शुरू हो चुका है और इसी बीच मैं खुद को शीशे में पूरी तरह से निहार रहा हूँ. सेल्फी चेक हो चुका है और इसी के साथ ये मैं हूँ पुराने ज़माने का हेयर स्टाइल में. कैसा लग रहा हूँ ज़रूर बताइएगा. Như xem thì sao cho chỉ là mình tu Phùng nhé xe Như làm thì đình bù mi thì thun thun Mà kê bà mẹ Mà cháu về bao người kê bà mẹ Như yi chứ chế Như cháu thì sao về yi chứ chế Kê xin nằm thì đi bê gặp nào Như xem bà kê kỳ ta là Lang ka tong pa chawe nang la Kita kaki tempa Kesi nam di tibe kat na Nisim pa kaki tala Lang ka tong pa chawe nang la Kita kaki tempa Finally at home. See you in my next vlog. Good night.